이게 우리나라로 시찰을 전하는 글로무자하러 이 발맞은 쪽 어디에 정확하게 한번.
노력하는 것도 노력하는 선대로 하는 것도 아우리 거기는 신이 자주성이 국대게 봉하의 쌈으로 유상무 그런 거를 것도 뭐나이 것도 노력 bisa saya kena air yang kena sini saya suruh nanti orang speechless bulan speechless hamani audition dina papergo parmitan dupli orang pengen ini tuh parmitan kan sampai awal parmitan performance kayak mana sih mau tanya Sampai sih. Jadi dan mulai sabtu kamu sampai saya dan tinjai orang orang ayah jadi saya contoh enggak tuh karena tuh kan udah cakap kamu ke anu mau ke orang mau Aisyah orang pun orang tahu Aisyah mana tam pernah lobi orang mau Aisyah karena tuh kayak jika itu cuma orang kayak enggak ada bunyi orang tak tahu macam tambah sini legendary singer from the comments of Peleke Nagani awan bagi sempurna ni comments no now we ready placing next performance in bahaya klaiman okey sekali orang lain nak kalau ini kamu kan sekarang apa mama nenai kamu ke bersama situ kita semua singkir bah tentang penunggang lain mana semua saya tanpa fungsi asal kamu kan sekarang ada orang berlagak hambai itu orang nak putih kan sadi nabat hangwe tokoh sekali bersama dengan Peleke hambai sini madam Torbola Belai ke hambai stage bahagi musana nang audience lo bahagi khapur nang bahagi khas hoton nang ago nengtini funoka with entertainment nijigo enjoy kale recapka belai ki kaham o bahagi lo kiri koro kiri klai kichapan kiri koro kiri klai resana nango audience to kubang ma tonglai taibo chini baksa artist kirima baisa bini tal loy matra jotto kori thangai nung belai ke kha kotor kha kuar kena tobri recapka tebo kutingana ang khaklai Peleke hambai kalau sini kembali Sini Mr. Bimal Dewa mana sama teh tujuh sekali tola lain kan sudah sampai ni. Ada. Oh sekarang saya dia kaisa tola besar besar mana. Sekarang. Thank you so much. Alright. So, sini saya beri bonghai comments kok actually skill change kayak nak ni skill
bujaga sup khai apa sih puila hasilnya jadi macam ni apa second kesam baik awal apa ya tiba kaisa kan masa tahu kan tidak bisa kita untuk awal betul enggak ada jenis expression di mana khapa sebanu naiku expression tu kena nama sekedar jadi orang itu sudah orang sini nampak tempat ini kok sedih. feeling state bersama nong kayak sangkai tahun second part में तब नंगा सोच समझ के हम वो फंसे तो प्लान में साइड में था हम वो part में तब सोच करना अप्लाई को साइड part में सही ना है आज का part में तो जेब में part में है वो तो तेरे लेवल में तो मतलब कुछ नटखट अब हम तो बनाना नहीं तम तम अंदर आओ जिला जिला चिंगल आशिकाना शेख aku tuh turunan nangan mana itu lain aku tuh biar aku mau